Bugünkü günlerde Sabah rayonunun Ilı Kibeşi oğlunda zamança kitapxana tüzüle. Kitapxanaşının kitapları da özü de tılsım kişine iya dip söylüy xalq. Biriga nindigina so'rov bilan murojaat etib kelsang da javob topasing diler. Oy. İyi sen mi kızım Nihal'lerde? Nihallerde mahiratda? Sizni kitapxonada bila o'rtgandan bu sızağından dava var degende nerse ol kızım. Zinhar için yerden et ulam. Oy tuttu. Mahir apa, bizning kitaplar bitalari jonlig'ina tugil, tenni de davolarga salatli. Qo'y. Balit spina degan eligi kitap sizga bil avrularingizdan, orqa avrularingizdan qutulurga hech cheksiz yordam etashik. Şulayma kızım. Ey mahiratday. Oy tuttu. Oy. Nihal ko'rshakayam. Eyvet mahiretday. Pişirem de aşayım. Indi bu kulmekkede sıymi başladım, tamam tazarıp bittim. Yobğırga kerek mina. Kişiler matırlık salonuna barıp okşa tuzdırıp yürgende barmadım aylanda. Senin yanına geldim. Kutkarsın sendine, kutkarasın beni. Subhanallah, matır ko'rinasan deb qaraganim. Сиңа да безнең китаплар һич шиксез ярдәм итәр Назира. Отличного веса дигән әлеге китап сине нәфисләндерер. Шуларны каралы шушындагы киңәшләрне. Ne bit? Oy rahmet. Yobğam bulay bulgaç. Barыбер ябыга чакман. Сәлам Назира апа. Сәлам дустым. Сәлам. Бүтән бакчамы Колорадо жуклары басты. Ярдәм итәле, бер киңәш бирәле. Мин түгел, Фарсил абыең Зияддиновның ярдәм һәм тәм безнең бакча дигән китабы сиңа һич шиксез бакчаңы шау-шәшәккә күмәргә ярдәм итәчәк. Менә аның киңәшләрен тотып эшләсәң, Колорадо коңгызының эзе дә калмас. Таптым, рәхмәт. Апа! Ни булды кызлар? Ник елыйсыз? Компьютерым отылды дигәнем, укытучы икеле куйды. Миңа апа әйтә, авылыгызның тарихын да белмисең бит син ди. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк ди. Кайгырмагыз кызлар. Китапханада хәлит алмаслык мәсьәлә юк бит ул. Компьютер за 15 минут китабы сезгә тиз арада компьютерыгызны төзәтергә һәм инде укытучыңа кирәкле мәгълүматны илтеп җиткергә ярдәм итәр. Омышлар сиңа. Апа, миңа бармысың миңа? Менә сиңа апаң үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дип бик дөрес әйткән. Чөнки безнең тарихыбыз ул без яшәгән авылдан, төбәктән башлана. Люция апаңның Шәрәфиеваның «Эчәр суым синдә кибәшем» китабы сиңа авылыбыз тарихы турында тагын да тирәнрәк һәм байрак мәгълүмат туплап апарып бирергә ярдәм итәр. Уңышлар сезгә кызлар. Uçtetem bulaş, mansın indi balalar indi tağın Xitayım. Singlim, balakayım, men sana bir müracaat bilen kelgen idim. Kurşem, 9 baş sıyırmalı asırıy. Menim de anlam bile kalışasım kelmey. Lekin malını urşetu anı terbiye sırlarını bile alğanım yok. Yardım eten, singine yardım etesin. Hazır bir hükümette biz köpetip mal asıravşı kişilerge subsidiye verir. Ey. Bu ülkede de koygırmağız opa, korova, разведение, уход деген әлеге kitap sizge qoraltı kurağızını mal bilen tuturga yardım eder. Şuşundagı kengäşlerini tutup eşitigiz yeme? Rahmet singlim, rahmet. Osırayım. Hali 9-11 baş etip asırayım. Kızım Nihal. İsenmisiz? Yüreğerni kızım. Yardım et almazsın mı iken? Yüzüme urun tabalmayayım. Yürüdüm de mine sizin akildim indi kızım. Birge kelip siz bik dürüs işlegensiz. Çünkü o Kalfa klubuna kelgende barda şuşunday haldeydi. Lakin olar birge kelip özlerinin canlarına, ruhlarına ruhi azık taptılar. Kulları hünerge eğlendi. Riza bulsağız biz de sizni özümüzün soflarımızga kabul etemiz. Riza kızım riza, bik tilep. Mine o Kalfak'nın simvolu bulgan eligi Kalfak'ını alırız eli bizden. Biz birgelep türlü kişiler uyuşturubuz. Ata-babalarımızdan kalgan gürüf-гадәтләребезне яңарту юнәлешендә тырышып хезмәт куярбыз. Аларны яшь буынга җиткерүдә бергәләп хезмәт итәрбез.
Менә шулай гөрләп яши безнең китапханә. Китапханә мөдиребез Фатихова Гөлүсә Рамазан кызы балалар бакчасына барырга да вакыт таба. Мәктәп укучылары белән дә тыгыз элемтәдә эшли һәм яши. Күчмә китапханәләрдә дә эшчәнлек алып бара. Шулай ук төрле бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннар яулый. Китапханәчебез спортка гашыйк. Ял вакытларында гаиләсе белән бергә җыелып, ул чаңгыда йөрергә ярата. Шулай китап укырга да яраталар. Китапка булган мәхәббәте аны иҗат белән якынайта. Үзе дә ялкынланып шигырьләр иҗат итә. Шигъри җанлы бу ханымның иҗади тәлгәшләре киләчәктә үз китабын табар дип һич шиксез ышанасы килә. Менә дустым, син биргән китапның киңәшләрен тотып, нинди матур шәшкәләр алып килдем сиңа. Ой, рәхмәт, дустым, ой, рәхмәт. Рәхмәт сиңа китап. Менә дусларым, хәзер инде сез китапның нинди тылсым кешенә ия булганына инандыгызмы? Әйе, китап ул безнең күңелебезне генә түгел, җаныбызны, рухыбызны, акылыбызны дәвалый. Рөхсәт итсәгез, мин дә сезгә үзем иҗат иткән китап турында бер шигырьне укып үтәр идем. Галиҗәнәп китап. Синдә тарих, синдә үткән, бүген, киләчәк. Китапларда язмыш ачысы да. Китапларда тормыш, күрәчәк. Китап гаҗәп серле дөнья бит ул. Җанга шифа биреп торучы. Китап сөйгән генә аңлар мине. Аңлар бар китап укучы. Китап укып елый алса кеше, күңеленә кертми каралык. Чөнки китап өнди. Дөрес яшәп, аерырга актан караны. Хөрмәтле жюри членнары, сезгә үземнең иҗат җимешләремне кулдан гына ясаган җыентыкка туплаган идем. Шуны бүләк итимме? Профессия. Шайнурова Ойназ Рафаиловна. Әзерләнә тора женщина-лидер номинациясында Мубаракова Альфия Галимҗановна. Шулай ук Сабыр районы. Kızlar, eğlen spor yerinde işte bitti bu ay. Bitti monda iş. Monda işin bitesi yok. Tutup da koyuyoruz alayım. Vallahi şükür bit. Evet, işi bitken bilelim. Uturaj eğlen, günde düşer. Meydanı şırıtlandı. Minimiz bile yama başlanağınadı. Ege başlar. Район яңалыклары белән таныштырабыз. Районыбызда ел хатын-кызы, ел ир-аты, хатын-кыз карашы дип аталган республика конкурсында катнашучылар билгеле булды. Шуларның берсе Курсаваш җәмгыятенең алдынгы терлекчесе, республика күләмендә үткәрелгән бәйгеләрдә катнашып, иң яхшы терлекче бозау караучы исемен яулаган Шайнурова Ойназ Рафаил кызы. Ойназга зур уңышлар теләп калабыз. Erseli de o kızlar dürüst anladın mısın? Точно, bizim iş orası duruyorsunuz bana bir kızlar. Ben işmasam yağmalık bu. Zaki Cenab-ı Kulelim kuşaktım bizimle. Rahmet edesine er yarıp düşüp durasın şunları. Bu yağmalıkla işit bir de kolman bunları yapmayın. Kızlar bu yüzden işittiniz de. Ondan bize koyasın onu. Ben de koyup da gittim ha. Koytarırsın onu. İyinde iki balası, üç balası gitmese yukarıda da koytması yeri var. Şu uzu üstüne tırgan 150 buzağını kuşakka büyüklüğüne bir tane ol. Kızlar
Sami bana Kur'an gibi gidip terbiyeli bir buzağlarım. Maydırsın. Ben tügü vakitte bir buzağı şiir üstündeki pişmetine ıslalıp yıklaştı beni. Maydırsın. Soğanın tani bilen Kur'an'ma Kur'an'ın onumuza varım. 1000 gram ortaklık bile. Kavlagına. Benim şu an Kur'an'aydı kızlar. Respublika kuramında ülkeler iki beygine katlaşıp en yakışık dilekşip zavkarak şeysimin aldı bittiğinde var. Mene, sen bir kere jurnalına ne kadar maktap yazılar bitalarını. Ay şu Maydırsın. Alırsan sen. Gülüttünü oynanası yana faydası girmişin firmada yatatırgandı. Söylemeyle yoklu Zakircan abi. Hoşunu da getirip koyasın. Onya kaybetti ol. Oynasını birinci günden üsküt kızı gibi yarattı. Şuna kuralitalar. 10 yıl davamında tatlı kilim koynana bulup yaşayıp yatalar. Zakircan bilesin mi? Kilim koynana tufrağından yaralar dile. O niye yapmadı? Koynanası da 35 yıl firmada yaşar devrinde 40 oldu burunlarda buldu bir tane. Yoruşlarda göbürü şundan Oynasınız yıl hizmet stajyerler 5 kere yıl. Eğer o gelecekte alabilse engesinde olsun bir şey verirsin. Kırptırırsın. Hey. Ali siz onların gözüme susturganı kurşak etme. Kurdu evet. Bütün Rusya'ya kursettiler. Ben koradım. Resey kanalından koradım. Evet. Kızlar, eyde güzeli. Mibit oynasına bağışlar, dokmaklar yazman idim. Eyde sizge bağışlap yazman da var. Nurları kursettim, şular da bir gele bıcırlar. Sürpriz yazan. Oynasın kışılıyor. Oynasın sürpriz yazmışlar. Eyde. Oynasın Oynaz! Biz sana sürpriz yasamak şeydik bilesin mi? Ne sürpriz niye da sevimsiz? bir yamalık da bilmişsin yani sen oynaz. Suyun Bu sağlar ayamak, aksalar mı? Sen akıllı şu iş bulsun indiğim mi? Hana şu iş. Bugün yerine bu sana unutup kılar şu buzollarını. Oynaz. Dostumuz, seni bir beygide kotlaşırga şokralar. Şoyatmamız hele. İşep soyardık şunlar. Ne? Şuşundan ettiler. Rayın yamalıklarına. İndi beygir değil. Bu sağlar da kaldı. Kafaya da gitmeyeyim. Ondan sonra intizalıyla. İyi de bilmeyeyim. Var mıyım? O şu bilen birinin ne sesi var inanın. Mene eskine tavuşumuzsa şu tavuştan bir yere bir şey yasak bir arasına. İndi alıp bir yöne itti oturasın, simbolaya girip bir kına oturasın dedi. Bir pajilere eklemişsin. Tuttalı. Bunda oynasının kaynanası onu yapana da şakırım işi bulmaz. Ondan başka bu iş varıp çıkmaz. Alo, onu yapasın be. Hani yapatızgine firmaya gidelim. Bana oynasının kuzavları şirlet bitti. Şu tadgine konuşalmasın mı ki? Aha, latmıyoruz cevap da vay. Bana itti diyorsunuz, hadi kilip citaşak. Oynasının ilk taşı, İnanımdan bittiğinde ölürse bir zor. Onu da şakırım bulmaz. Günler rekar, edatizgine firmaya gidelim. Oynasının kuzavları şey başka. Değişik bak şey gerek. Bağlarına kollarına şey yok bey. Elden kayadık gitken. Elimde maşinam var, maşinanın kolumuzda bağlarına mutlaka kilmen de uzun parattırma. Neyse bu kaydı satacağım oynasın buzollarını. Olmayan onu yapayım bir nide bulmagan. Nesine? Uzun tiskili bir çincik bile şöyle şaltırattı. Ne bi? Bizim oynazımızla bitmeden gel hatın kızı beygitine şokuralar. Bulganiken ağırtmaz başka demir tayak. Ne halle başkarıp çıkarıken balakay. Şakar iken değil mi? Şakarımız deginsin. Dinle başka bulmayın. Çıkarmız sakıysan. Çıkarmız Allah'ımıza. Onda nilerle bir kıyallana durganı, kıyallın tırmışka aşırır Allah bilse. Eyde bir yorakta tırgan jırı var ya, şunu jırlap var ya. Araş
Açsana Aynazım. Bulduramiz biz, bulduramiz. Гадигine üzümterlikse, turmuşuma güzel mizgil bulan, gelip de şuşa suyunca, rahmet sizge emkem, yakınlarım, rahmet sizge hizmetleşlerim, kilesekte görüp nasip olsun, yaratan hizmetimizin imdatlı yemişlerim. Oyunuz bilen oynaya bağıştırgan kozdan da avuz itigiz eli. Завершила свое выступление Шайнурова Айназ Рафаэловна. Ну а мы продолжаем. Следующая номинация «Женщина-лидер». Татар халkına үлемсіз әлмәндәрне биргән сава ягы талантларга бик бай. Шуларның берсе районыбызның йөзек башы. Сава легитаны Әлфия Галимҗан кызы Мөбәррәкова. Эфирда Саба Дулкыннары радиосы. Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучыларым. Казан артындагы 8 районга сөйләүче Саба Дулкыннары радиосы микрофоннары шушы залга урнашкан. Турыдан-туры тапшыруыбызны башлыйбыз. Тапшыруыбыз Саба Дулкыннары телерадиокомпаниясы директоры, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан журналистларының Бәллүр каләм конкурсы дипломанты, фидакарь хезмәт өчен медале һәм 100дән артык диплом, грамота белән бүләкләнгән Әлфия Галимҗан кызы Мөбәррәковага багышлана. Әлфия апа, сез радиода эшләү белән берлектән үзешчән сәнгатьтә дә актив катнашкансыз, биегәнсез, оркестрда уйнагансыз, театрда куйгансыз, агитбригадалар белән басулардан да кайтып кергәнсез. Бүген дә районда оештырылучы чараларны алыштыргысыз алып баручысы. Сез операторда, шоферда, дикторда, директорда. Әмма барыннан да элек сез оста оештыручы һәм җитәкче. Сез чын лидер. Менә шушы дәрәҗәгә ничек ирештегез? Дилназ, синең бу сорауларыңа әлбәттә бер генә җөмлә белән җавап биреп булмастыр. Әйдәгез әле. Безнең яшьлек вакытларга кайтып килик әле. Саба районы хезмәт ияләренең 1 май демонстрациясын башлыйбыз. Майданга КПСС район комитеты, ВКСМ район комитеты һәм эшчеләр керә. Ура, дуслар! Менә шулай безнең яшьлек үтеп бара. Ә без демонстрациялар үткәреп, агитбригадалар оештырып, халыкка игелекле хезмәт иттек. Şadlıklar günümüzde, ol kıyaş günümüzde, bayramga rahim ediniz. Saban günümüzde, hay biramlarımız gelmiş demişlerdi.
актив Татарстан министрлыклары үткәргән һәр конкурста актив катнаша һәм призлы урыннар яулый. Шулай бит, Әлфия апа? Нәкъ шулай. Ә менә 2017 елда Россия күләмендә үткәрелгән Многоликая Россия конкурсында Саба Дулкыннары телерадиокомпаниясе призлы урынга чыкты. Әлеге тапшыруыбыз Саба районында яшәүче күп милләтле халыкларның дуслыгы турында иде. Саба Дулкыннары телерадиокомпаниясе тарафыннан оештырылучы Кабак бәйрәме бары тик безнең районда гына үтә. Һәм без аны быел 15-нче тапкыр үткәрдек. Әлфия апа, әмінә Сабада гына була торган Кыш бабайлар парады. Ул да бит сезнең компания җимеше. Әлбәттә, Саба районында гына үтә торган Кыш бабайлар парадын башлыйбыз. Мәйданда Кыш бабайлар, кар кызлары, урман җәнлекләре керә. Бәйрәм белән, кадерле дуслар! Әлфия Мөбәрәкованың фидакарь хезмәте хөкүмәтебез тарафыннан югары бәяләнә. Әмма иң зур бәя ул халык мәхәббәте. Һәр кешегә ашыкканың йөзе, һәр кешегә табыла тәмле сүзе. Кеше аермый ул тигез күрә, яраталар аны шуңа күрә. Алда гомерләре озын булсын, яшәсен дә әле яшнәсен, иҗат эшләренә рухландырган халык мәхәббәте яшәсен. Хөрмәтле тамашачылар, без бүген Әлфия Мөбәрәкованың тормыш юлындагы берничә мизгелне генә күрсәттек. Аның башкарган эшләре, халык өчен әзерләнгән йөзләрчә тапшырулары, Чит илләрдәге татарлар белән бәйләнеше, татар телен үз югарына күтәрү өчен куйган хезмәтләре, иганәчелек эше белән шөгыльләнүе. Саба Дулкыннарын республикада югары урыннарга чыгаруда куйган хезмәтләре санап бетергесез. Сезнең гомер күпме казанышлар, ирешелгән күпме уңышлар. Сезнең гомер чиксез тапшырулар, чын күңелдән һәм дә язмышлар. Сезнең гомер күпме казанышлар, ирешелгән күпме уңышлар. Сезнең гомер чиксез тапшырулар, чын күңелдән һәм дә язмышлар. Который смог добиться определенных высот. Вы личность, вы пример, которому хочется подражать. Раскройте свой секрет успешности. Спасибо за теплые слова, мой друг. Секрет прост. Я занимаюсь тем, к чему лежит сердце. И только занимаясь тем, к чему лежит сердце, можно добиться высот. Здравствуйте, я Шамсудинова Лариса Икрамовна, заместитель директора Сабинской гимназии. Все мои успехи и достижения связаны с моей профессией. Моя творческая активность, опыт и знания дают мне большой потенциал для свершения новых побед, открытий и свершений. Почему я выбрала эту профессию? Ответ на вопрос очень прост.
Это мое призвание, это мое состояние души, это мой образ жизни. Возвращая свое советское детство, я вспоминаю, существенную роль в деле воспитающего поколения играл советский патриотизм. Нашими идеалами были дети-герои и герои Великой Отечественной войны. А как нас принимали в пионеры? Перед лицом своих товарищей мы торжественно обещали горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия. Нашим долгом была помощь отстающим и ветеранам. Мы собирали макулатуру и металлолом. Мы работали в колхозах, ведь именно труд должен был выковать из нас коммунистов. Мы любили читать. Нашими умами владели герои повести Осевой, Катаева, Крапивиной. Ведь именно благодаря им мы верили в добро и справедливость. А это дорогого стоит. Распад великой страны, появление на карте нового государства, переход в рыночные отношения поставил нас в непривычные условия. Молодежные субкультуры того времени не могли обойти стороной и нас, студентов педагогического института. Был великий соблазн стать членом одной из неформальной молодежной группировки. Но несмотря на все это, стержень моих идей, убеждений и всего того, что вкладывалось родителями и взращивалось моими педагогами, оказался настолько прочным, что не дал трещину под воздействием всех этих поверхностных факторов. И вот я уже более 20 лет в школе. Моя победа в конкурсе «Учитель года». Очередная победа в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Лучший руководитель в сфере дополнительного образования и воспитания» дали мне возможность вырасти не только в профессиональном, но и в личностном отношении. Но своими успехами и победами я, конечно же, обязана своей команде, без которой мне не жить. Педагоги дополнительного образования, организатор детского коллектива, преподаватель-организатор ОБЖ, родительский комитет, классные руководители. Наши достижения – показатель высокой работы дополнительного образования. Лариса Икрамовна, будучи нашим успешным руководителем, задает нам высокие планки. Лариса Икрамовна осуществляет методическую работу классных руководителей. Она человек, который поможет не только своим знанием и умением, но и добрым словом и отношением. Для нас, организаторов детского коллектива, креативные идеи Ларисы Икрамовны вдохновляют на массу творческих интересных затей в развитии детского движения. Лариса Икрамовна стала другом, инициатором и поддержкой нашего участия в республиканском конкурсе родительских комитетов «Секреты дружного класса». Наша победа в конкурсе – это общая победа. Растим патриотов России. Патриотами не рождаются, патриотами становятся. Ведущими формами нашей деятельности являются кружки и секции, творческие, массовые, литературные, музыкальные праздники, выставки детских работ. И благодаря усилиям нашей команды наши воспитанники являются победителями творческих конкурсов, спорта, развития детского движения, профилактики здорового образа жизни. И уже наши воспитанники являются примером для своих сверстников. Лев Кассиль писал: «Семья и школа – это берег и море. И каждый раз после своего пути я возвращаюсь на свой берег, в свою семью. Мой дорогой супруг, мои сыновья и моя дочь». Что может быть прекрасней и чудесней? Что может быть сильнее на земле? Когда друзья с тобой, когда
вперед по жизненным дорогам. Уверены всегда мы лишь в одном. Друзей хороших не бывает много, с которыми ты рядом день за днем. Вместе мы с тобой, мы все время рядом, летом и зимой, дожди и холода. Вместе мы с тобой, мы друг другу рады и мороз, и зной, а значит будем вместе мы всегда. В завершении выступления Сабинского района мы хотели бы пригласить на сцену уважаемого Шарафиева Тахира Габдрахмановича. Пожалуйста. Hayırlı gün, hürmetli baltaşçılar. Birinciden bek zor rahmet bizni şuşlay kabul edip alığımızga. Men özümnün 31 yıl devlet stajında, devlet hizmetinde işlevim davrında mınday konkurslarını bek köp ötkärdik, bek köp şunday usta başkarıcılar bilen işraşırga, jüri kollektivi bilen işraşırga to'g'ri keldi. Hem her vaqt maturguna oңuштарга eriştik. Sabah rayonunda içki hem tışkı kişirişleri bilen güzellik bulgan halk yaşay. Mine bu kollektiv Respublikamızga prezidentine bergen Sabah Mektep Gimnaziyesi. Ondan soň bir-iki gene misal keltirip ötäsim kile. Ozgan yıl Miss Tatarstan'da Zülfiye Şarafiyeva bulgan idi Miss Tatarstan bu Sabah kızı. Hem bıyılgısı yılda 100'den artık student katnaşkan, finalda katnaşkan studentlarga bәйгесендә birinci урынны икшермәдән шулай ук Баширова Диләрә яулап алды. Һәм иманым Камил жюри безгә дә бу конкурста да лайыклы урыннарны бирер дип. Рәхмәт барыгызга. Sabah rayonu үзенең чыгышын tamamladı. Әзерләнә Кукмара районы. Чудесней ничего, чем та земля под небесами, где крыша дома твоего, где крыша дома твоего. Мир полон радости и счастья, но не чудесней ничего, чем снова встретиться нам вместе под крышей дома своего. Под крышей дома своего. Дорогие друзья, мы не случайно начали выступление с исполнения песни. Под крышей нашего родного дома нас объединяет любовь к самому дорогому человеку на свете, к нашей маме и бабушке Ачаевой Туктан Тимофеевне. Мама, сколько тепла дает себе это магическое слово, которым называют самого близкого, самого дорогого, единственного человека. Наша мама самая-самая красивая. У нее самое доброе и чуткое сердце. У мамы самые нежные руки, и они все умеют. Кто печет самые вкусные пироги на свете? Мама! Кто вяжет теплые варежки? Мама! Кто варит вкусное варенье и самый вкусный борщ? Это, конечно, наша мама и бабушка. У нашей бабушки большое хозяйство, в котором 10 коров, 150 овец, лошади, кролики, пчелы, более сотни гусей и кур. Бабушка справляется не только с домашней работой, но и умело руководит нашей нескончаемой работой в хозяйстве. Мы стали победителями республиканского конкурса, проведенного Государственным советом и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство».
Каждый день ее заполнит заботой о нашем благополучии и о будущем своих внуков. Любовь мужчины и женщины скрепляется детьми, без которых нет настоящего человеческого счастья. Первое слово ребенка – Мама. А второе слово – это Папа. Эти слова самые любимые с детства и до глубокой старости. Папа – это глава семьи, а мама – ее сердце. Наш отец Николай Григорьевич самый родной, самый дорогой для нас мужчина, лучший друг матери. Мама с папой создали настоящее человеческое счастье для детей и внуков под крышей своего дома. Мы все одна большая семья, дочери, сыновья, невестки, зятя и внуки. Мы давно уже сами родители, и, наверное, именно поэтому лучше, чем в юности, понимали своих родителей и относимся к ним с любовью и нежностью. Счастливые дети бывают только у счастливых родителей, а счастье там, где есть любовь. Мы любим своих родителей, детей, землю, на которой мы живем. Мы живем в прекрасном уголке Кукмарского района, в деревне Нижний Кумор, и счастливы этим. Всю жизнь наша бабушка пронесла в своем сердце любовь к родному краю и передала эту любовь нам. Поэтому мы, все ее дети, живем и работаем на своей родной земле. В труде и веселье, в беде и благополучии наша бабушка несет радость людям. У нее много верных и преданных друзей, с которыми она воспевает красоту жизни в фольклорном ансамбле «Зангари». Мен бір күні бала өстім, ұялғыштым. Извините, пожалуйста. Жоқ әлі, ұнықтым. Мен бір күні бала өстім. Қиялға шығып, 5 бала алып қайтарым деп Құдайдан сұрадым. Құдай мені ішітті хам. 5 бала берді бет. 5 бала, бишісі де өз семьялары білен,
12 anogum var. Men faqat to'g'ri sotaman. Yok что. Извините, пожалуйста, извините. Men zo'r семьям yo'q. Men zo'r семьям bilan Tatar arasında, Tataristonda rohatlanib yashayman. Buni unutdim. Извините, пожалуйста. Rahmat, Kışlav Kızlar, sizin karşınızda Hatın Kız Ana nominasyasında Akşayeva Tuktan Timofeyevna buldu. Şirat'ta konkursatımızda sahne üstüne şakırabız. Şulay Kukmara rayonundan Menim yazmış, Menim profesiya nominasyasında Hamadinova Flora Maksumovna. Rahim ediniz. Qarali, Yilgiza jonim. Bizning bugun sotsial xizmatga Flora qizimiz kelam deganiga. Shu. Ishlab tursin oldi. U bizga bugun Yoqimtiradagi Evilandagi chiyam degan edi. Qarali Yilgiza, simaydi. Bukshil avulundan bag'in unga kelinlar bidan bir yerda yo'q. Tulki Bukshil avulundan. O'zingda shundalardan bir. Shu. Kelib eshitdilar buvay. Namiran hallarimi? Allah'a şükür. Allah'a şükür. Şu ayakta gösterge. Yerde bu tarafa. Hoş geldiniz. Allah'a şükür. Kuruşik. Güzel hallarında yaşayacak. Efendim. Doğum kilerler buvay Flora kızımız nerede? Sosyal hizmet ko'rsatuv edenler Alsudan nereye kelirken girişiye ne hazır kuzide kelip çıktı bu hayinde. Alsu kızı. Allah'a şükür. Bir Bizning bo'lib xalqqa uyga yurib yordam ko'rsatuvdan tashqari texnologiyalar bilan ishlaydi. Skandinavskaya xalpa, mobilная бригада, gardinoterapiya, terapiya vоспоминаниями. Bugun abilarimizning jiyilishi sababida shu terapiya vоспоминаниями texnologiyasi bo'yicha qo'l ustaliklarini ko'rsatuv. Nechta siz Floraning ishlari bilan qanoatmi? Yarı yol var. Bugün de bizga. İnsan güne dursun, yürüp güne dursun. Amin Allah'a şükür. Bu video internetden ulaşan YouTube'da. Flora kızım 2002 yılının 1 aprelinden uyga yürüp sosyal hizmet ko'rsatuv bo'libida sosyal hizmetkar bo'lib ishlab kelar. Yardımga muhtaç olanlarga yordam etar.
Расиха, аны бит ішінде де шынды бәйәлер, құрмет білділер. Міне 2006 жылда біздің күнгі қызығыз 2006 сатысына қызметіне бәйгісінде 2-ші орын алды. Енді 2008 жылда Татарстан Республикасы Ресейге білгілер үтінен қойды елді. Олар қойдалары біле ең көңілі қойды номинациясында жеңу яуладылар. Елді Күлөрәміздің район жетекшіліктен Ақтау қаласынан білетілер. Міне енді 2012 жылда Күлөрә қызығызны социал яқау министрлігі тарапынан мақтау хаты білен Aferin! Nurhan kızım bugün günde ailesi bilen, Nurfayan eri bilen, 3 bahadır ulusturur. En ulu onları bugün günde öz ailesi kurup, unukşukları da tuğdu. İsen salgına, urtanışı malayları, ermiye saflarına koyduk. Onlar Kozan Palası'nda işleviri. Şu bunları olmaz, gönül küliyetinde bileyim ola. Şuşu, mağdur, ürünü, aile, sağlık selametlerinden ayırmasın. Tigizliklerinden ayırmasın bana. İnsan sağlığına mağdur, mul rahat durmuşta yaşayan olsun insanlar. Ya Rabbim, Rabbim. Ey kurşu köyleri, olaygına da tuğul biteli. O bit özü şersen gayet bilen de şunun haddi ustan şığırlanır. Klub sahnelerinden düşmüyor bit o bizden. O bizde bugün de konsert koyan diyen ideali. Ailelere hürmetine evi babalarımız, diyen kulaklar. Bugün sizin olduğunuzda Tuğan Yokluğun ansambli kızları bilen sizge en matır jüribizden bir söz başkararız. Meni uz kızları kıdık korku alıp, her bir işleyen işlerine min rahmetleri mektebine uzatıp kalalar. Onlar beni şu atıp uzatıp kalaş, bana dağılarım işlerine, üç bire, min şu ülkede işleyenine bir de utanmayayım. Onlar bildilerden isen sağ selamet olup, evi babalarım bilen, rahatlanıp, dağın alıp, yaşışlarda olsun. İşim bilen bir gururlanan, bir de işimi yaratan. Диана, Регина и Карина Вафины выросли, получили образование, вылетели из разбитого гнездышка, теперь работают и живут в разных городах России. В настоящее время мы с мужем Фаридом воспитываем 3 детей. Дети – моя радость, моя гордость. Без них я не представляю нашу семейную жизнь. И сейчас я познакомлю вас с членами моей семьи. Региночка Шевелева. Привезли мы ее из Ларишского детского дома.
возрасте 3 лет. Она была серьезно больна. Вначале я сомневалась, справлюсь ли, хватит ли сил, чтобы поставить ее на ноги. Но муж, увидев Регину, сказал: именно этого ребенка возьмем. Так в нашей семье появилась Регина. Сейчас она учится в 8 классе Рыбно-Слободской гимназии номер 1. Это наша звездочка. Мы на нее не нарадуемся. Серьезно занимается вокалом. Является неоднократным победителем международных, всероссийских, региональных фестивалей, конкурсов. Я во всем поддерживаю свою дочь. Для меня поездка с дочерью на всевозможные конкурсы – это приятные хлопоты. Я живу этими заботами. В 2017 году наша семья пополнилась еще 2 детьми. Сибагатуллина Диана, 7 лет, Мильдарит Кирамиль, 2 годика. Сейчас Диана ученица 2 класса гимназии номер 1, хорошистка, очень любознательная, занимается хореографией в детской школе искусств, является членом вокального и театрального кружка районного дома культуры. Радмир – самый маленький член нашей семьи. Когда мы его брали, нас сразу предупредили. Радмиру требуется срочное хирургическое вмешательство. В ДРКБ прошли все необходимые процедуры. Теперь, глядя, как сын накручивает педали велосипеда, мы не нарадуемся. Радмир стал сразу называть нас с мужем папой и мамой. Очень привязан к папе и во всем подражает ему. Если они провинились, ничего не дороже слез, что с ресничек родных скатились, обнимите покрепче их, детской ласкою дорожите, это счастье короткий миг, быть счастливыми поспешите, ведь растают, как снег весной, промелькнут непростые эти, их покинут очаг родной, повзрослевшие ваши дети. Перелистывая альбом с фотографиями из детства, с грустью вспомните о былом, о тех днях, когда были вместе. Как же будете вы хотеть в это время опять вернуться, чтобы маленькие песни спеть, щечки нежно губами коснуться, обнимите покрепче их, детской ласкою дорожите, это счастье короткий миг, быть счастливыми поспешите, ведь растают, как снег весной, промелькнут непростые эти, и покинут очаг родной, повзрослевшие ваши дети. Обнимите покрепче их, детской ласкою дорожите, это счастье короткий миг, быть счастливыми поспешите, ведь растают, как снег весной, промелькнут не золотые эти, и покинут очаг родной, повзрослевшие ваши дети, обнимите покрепче их, детской ласкою дорожите, это счастье короткий миг, быть счастливыми поспешите, ведь растают, как снег весной, промелькнут ли золотые эти, и покинут очаг родной, повзрослевшие ваши дети.
Лишь любовь во всем виновата, лишь любовь всегда виновата. Но ты она... Алла Пугачева когда-то пела такую песню. Любовь одна виновата, лишь любовь во всем виновата. То-то и оно, то-то и оно. Я хочу перефразировать немного эти слова и сказать: любовь одна драгоценна, в жизни моей она бесценна. Лишь с нею я совершенно буду счастлива непременно. Любовь, какое емкое и прекрасное слово. Для меня оно многозначно, имеет много смыслов и скрывает в себе различные оттенки. Любовь движет мою жизнь, и мое жизненное кредо — любовь меняет все. Я Анания Луиза Рашатовна, индивидуальный предприниматель, жена, мама, 3 детей, женщина, занимающаяся любимым делом. Любовь к своему делу. Я всегда хотела быть полезной и нужной людям. Моя мечта, я считаю, осуществилась. Я открыла собственный магазин по продаже книг и канцтоваров. Почему именно книг, спросите вы? Ведь это не модно и не престижно в наше время. Продавать бытовую химию или наряды куда интереснее. Но нет, книги всегда были и есть и остаются лучшим подарком. Ведь именно любовь к чтению развивает человека, делает его внутренний мир богаче и разнообразнее. Мой магазин с романтичным названием «Фламинго» всегда привлекает покупателей. И еще у моего магазина есть своя изюминка. На стеклах его расположены мысли известных людей. Проходя мимо магазина, люди задерживаются и читают афоризмы. А потом заходят внутрь, зачастую уже уходят не с пустыми руками. Люди всегда стремились к красоте и гармонии. Я осуществила еще одну свою мечту. Мы с мужем открыли студию интерьерных решений «Алые паруса». Эта студия стала реализацией моего внутреннего потенциала. Люблю привносить людям в жизнь красоту, комфорт и уют. Именно от того, с каким настроем и желанием подходить к делу, будет зависеть результат. Я очень люблю все, что я делаю. Воплощая мысли и желания клиента в жизнь, добавляя в них ярких красок, я испытываю огромное удовлетворение. Очень важно быть внимательной к требованию клиента. Ведь от конструктивного разговора, правильно поставленных задач, грамотного и точного расчета зависит многое. Главное, я считаю, умение услышать клиента, понять его желание и воплотить это в жизнь. Поддержкой и опорой во всем является мой муж Николай. Он профессионал своего дела. Благодаря его трудолюбию и целеустремленности у нас команда слаженная, сильная. А главное, это его вера в меня. В том, что чудеса мы делаем своими руками, а вместе нам все по плечу. Принцип нашей работы – сделать все на совесть, качественно и красиво. Ведь как приятно услышать благодарные слова клиента, довольного нашей работой. Любовь к своей семье – это всегда уютный дом, теплота души и понимание. Не представляю себя без моей семьи. У нас с Николаем 3 очаровательных дочерей – Анна, Мелания и Злата. Несмотря на загруженность в будни, это работа, школа, садики, посещение секций, выходные мы любим проводить в кругу семьи. Настольные игры, совместные прогулки, просмотр мультиков, и это не полный список нашего досуга. Мы все любим активный отдых и часто устраиваем походы на природу, катаемся на лыжах, санках, любим ходить за ягодами, грибами и даже на рыбалку. Каждый год мы ездим на сплавы. Иногда дети с удовольствием помогают мне на кухне. Мы любим готовить разные десерты и баловать нашего папу. Моменты, проведенные с детьми, бесценны. Всех наших детей Бог наградил талантами. Старшая Анна занимается танцами в группе «Рапсодия» и поет в ансамбле «Музыкальная капель». Оба коллектива не раз становились победителями республиканского конкурса «Созвездие Елдызлык». Средняя, Мелания, наша помощница, любит декламировать, пробует себя в образе конферансье. Она тоже любит очень танцевать. Младшая Злата еще маленькая, и перед ней открыто много дорог. Любовь к своему хобби. Йога для меня – это образ мышления и видение жизни. Плюс
Йога помогает мне всегда оставаться в гармонии с собой и поддерживать жизненный тонус. Своей энергией и оптимизмом охотно делюсь с окружающими. 2 раза в неделю провожу бесплатные занятия с желающими. Любовь. Значений у слова много. Любовь к природе, к родителям, к родине. Все это складывается у меня в одно общее целое. Любовь к жизни. Не просто быть женой и музой, легко пилой или обузой. Доверить мужу свою душу куда сложнее, чем готовить ужин. Не просто быть надежным тылом и слушать, оставаясь милой, и начинать с себя, меняться, служить, лишь после наслаждаться. Я бесконечно благодарна жизни за все, что у меня есть. Мое главное богатство – это моя семья. Благодарю. Ну а мы продолжаем. Также Залялова Рахиля Хисамовна. Bir yılmasa, Usiye ko'ngil ufukları, yanlarında oynap yeri, suqlanırlı unuqları. Xudayımның her bir müşkünü dua kılıp selamliler. İl şadlığı, il aklığı, ak yavlıklı, ak eviler. Dünya, senin de mağdur, nindi rahatsinde yaşağı. Var mağdurluğuna, sayırak kışlarından namına, akkan sularından jırına, süyünüp yaşadım. Min yaşavını yarattım, ömrünü yarattım. Ey dünya, senin matırlığına din bulup, iman yolunda, Kur'an nurunda, eski ameller bulup yaşarıya nasip olsaydı. Üttü de gitti yaşlıyım, ütkeninde sizledin, ya ütmedin, ya gitmedin, üzüm bir de duymadın. Yarama bindi. Ütse ütsen, ütkenlerini elle barlağın. Sevalar, kulüpқа телевидение düşürüşçüler kelgenler. İslami apay sinede şakırdı. Tabağını dolara kuştular. Eyden tizire. Hazır bunlar. Eye. Yara, oğlum, tuhteri. İslami apayın başta tavada büyük inde büyük karara koşkan iyi ol. Borçumşum, optu tamamı büyük bir gelip tabağa bastı. Hazır akile. Rahmet şimşim. Eyden avada, büyük bir verelim. Ulan bir sürü rahmet. Siz de iş bulunda uzun aşarız. Ey de birinizde, Birinci bulurga yaratışan biz Zalalova Rahila Qasim kızı 1947 yılının 5 sentyabrında Balık Bistesi rayonu Yusubin avlunun Orta Halli Hristiyan ailesinde 5. tüpşük bala bulup dünyaya gelir. 1955 yılının 1 sentyabrında Yusubin'in 8 yıllık mektebine okurga girer. Әми мәктәптә иң тырыш, булдыклы һәм алдынгы укучылардан санала.
Аның әлеге тырышлыгын күреп, 7-нче сыйныфны тәмамлагач, Арктик пионер лагерына юллама белән бүләклиләр. Әнкәй лагерда үткәргән көннәрен әле дә дулкыннан гына искә ала алмый. 8 еллык мәктәпне тәмамлагач, урта белем алу максатыннан Котлыбүкәш урта мәктәбенә юллала. Әнкәй анда да сынатмый, гел алдынгылар рәтендә була. Өлгөргәнлек аттестатын кулына алгач, әнкәйне туган мәктәбенә өлкән пионер вожатый булып эшкә билгелиләр. 42 ел стажы булган хезмәт юлы менә шулай башланып китә. Өлкән пионер вожатый, башлангыч сыйныф укытучысы, өлкән сыйныфларда рус теле һәм әдәбияты укытучысы, соңыннан авыл советы сәркатибе, район советы депутаты. Әнкәй кайда гына эшләсә дә, кем генә булса да, гел алдынгы сызыкта була. Аның хезмәттәшләре дә үзе кебек уңган, тырыш булган булалар. Хезмәт юлында алар бик күп кичәләр оештыралар, күп кенә конкурсларда катнашалар, авылның театрын булдыралар, бик күп спектакльләр белән район буенча йөриләр. Шуның өчен әнкәй бик күп кенә бүләкләргә ия була. Әнкәйнең активлыгы әле бүген тәгын кимәмәгән. Ул әле дә авыл мәдәният йорты каршында уздырылган бер генә чарадан да читтә калмый. Балалар һәм өлкәннәр белән берлектә оештырылган фольклор ансамбле белән бик күп конкурсларда катнашалар. Түгәрәк уен, этномириада кебек булган конкурсларда катнашып, гел призлы урыннарга ия булалар. Кыскасы, безнең әнкәй кебек кешеләр сирәк тору. Ул сабыр да, тынгысыз да, төпле фикерле киңәшче дә, тәмле ашлар пешерүче дә, безне эштән көтеп алучы да, кирәк вакытта үстереп әйтүче дә, кирәк вакытта дәшми кала алучы да. Мен кат ишеткәнче бер кат күр ди бит халык. Конкурсатыбызны яңадан бирергә чакырыр вакыт җиткәндер. Сәнгать, гаилә, сәламәтлек бер бөтен төшенчәләр, беләктә көч, күңелдә дәрт, йөрәктә көчендәле. Шул хисләр белән дәртләнеп, килде әле бәйгегә. Ул шулай да өметләнә, ул объектив бәягә. Мавыгулары да бик күп, шигә, тегә, пешерә, шигырь яза илһамланып, хәтта рәсем төшерә. Бисмилласыз әзерләми, шуңа уңа камыры, шәкшә, бәлеш, гүбәрия тулып тора табыны. Балаларга ул дәвәни, кадерле кеше безгә. Тукта, артык мактамыйм, күз тияр бит үзенә. Һәммәгезгә ак бәхетләр, зур уңышлар теләп кала ул. Бүләк булсын сезнең өчен, әле бер җыр җырлап ала ул. Havalarda uçan kuş kaylar
женщина-премьер года Шлыкова Светлана Николаевна. Добрый день, дорогие участники конкурса и уважаемые жюри. Я, Шлыкова Светлана Николаевна, занимаюсь увлекательным и интересным делом, организовывая воспитательную деятельность в Рыбно-Слободской гимназии номер 1. Дорогие друзья, я предлагаю вам отправиться со мной в удивительную, захватывающую поездку по маршруту «Чудеса на виражах». Представляю себя проводницей нашего поезда. Уважаемые пассажиры, прошу занять свои места. Наш поезд отправляется в дальний путь. И под стук колес мы с вами совершим незабываемое путешествие по дороге моего жизненного пути. Итак, первая остановка и станция Светлячок. В одно апрельское солнечное утро на свет появилось маленькое чудо. Родилась девочка с большими глазами и лучезарной улыбкой. Назвали ее Светлана, что означает светлая, солнечная. Близкие так и звали ее Светлячок. Света растет радостной и активной девочкой. Уважаемые пассажиры, поезд мчится дальше, а на пути остановка и станция Переменка. И вот в 7 лет Света отправляется в школу, в 1 класс. Это была скромная, стеснительная девочка, но со своими взглядами на жизнь. Росла и развивалась девочка Света. Занималась фольклором, игрой на гитаре, танцами, сочиняла стихи, а также посещала музыкальную школу и успешно ее закончила. В старших классах активно принимала участие не только в жизни школы, класса и школы. Она активно, дружелюбно, общительно, что чудесным образом повлияло на выбор профессии. Поезд набирает ход и так незаметно пролетают школьные годы, а впереди уже станция студенческая. В эти годы перед каждым встает задача, какую профессию выбрать. Но Светлана свой выбор сделала. Это работа в детском саду. И не выбирая легких путей, Света отправляется на поезде в Москву, покорять столицу. Это большое чудо. Закончив учебу и успешно сдав экзамены, возвращается она с московским дипломом. По квалификации воспитатель дошкольных учреждений, а чуть позже становится студенткой Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета по квалификации учитель права. В 2009 году успешно завершила учебу и получила диплом высшего образования. Уважаемые пассажиры, слышим стук колес. Куда же поезд нас привез? Объявляется остановка, и перед нами станция под названием «Семья». В выборе профессии Светлану в первую очередь поддержала ее семья, ведь и мама связала свою первоначальную профессию с педагогикой и стала учителем технологии в школе. А свою дальнейшую судьбу Светлана связала с парнем по имени Андрей. Он уже с детства приметил ее. В армейские годы службы Андрея познакомились, а затем и поженились. Как говорят, жизнь пройти, не поле перейти. Вместе били свое гнездышко, строили дом, растили детей. А в этом году уже серебряная свадьба. И вместе 25 лет. Это значимое и яркое событие разделяют не только родственники, но и чудесные дети. 2 сыночка и лапушка-дочка. Дочь Кристина закончила Институт экономики, управления и права города Казань. Сын Данила – выпускник 11 класса Рыбно-Слободской гимназии номер 1.
сын Богдан, выпускник дошкольного учреждения «Мишутка». Дети активно принимают участие в общественной жизни, участвуют в различных конкурсах и мероприятиях. Вот такая большая и дружная семья, ведь только лад в семье и дает простор для занятия любимым делом. И поезд наш вперед летит, и к станции другой нас мчит. Конечно, работа в детском саду была интересна и увлекательна. И руководство было довольно деятельностью Светланы. Но в жизни происходят разные чудеса. И случается поворот событий. Уважаемые пассажиры, объявляется остановка. Станция гимназия номер 1. Вот здесь все и началось. Закрутилось, завертелось все вокруг. А именно мероприятия, акции, слеты, концерты, митинги, сборы, фестивали и многое-многое другое. Кому расскажешь, не поверят, что со всем этим можно справиться. А ведь действительно можно. И только потому, что эта работа приносит удовольствие. И в этой работе ты не одна. А рядом всегда чуткое и мудрое руководство, надежные и опытные коллеги, умелые наставники и творческие, креативные, веселые, талантливые ребята. А с ними и море по колено, и горе по плечу, потому что мы одна команда. А чтобы всему соответствовать, нужно быть мобильной, позитивной, энергичной, креативной, смышленой, талантливой и не только. И все это в Светлане есть, так как ее жизненная кредо – находить радость во всем, что ты делаешь. Это дает энергию, которой можно зажечь окружающих. Уважаемые пассажиры, наш скоростной поезд прибывает на конечную остановку на станцию под названием «Свершение чудес». Все мы с детства верим в чудеса. Сөзде yok. İşlenген işlerine nindidir beye verilse, kanaatlik hissi kişilersin. Ası her bir kişiye has sıfat. Kanaatlik hissi ikilette orta eğer de senin yanındaki kollega jetekçileriniz, bizden soň kile turgan yer jetekçiler, mene bizning işlerini görüp bizge qarap, belki olar bizden şuşa sifatlarını özlerine alıp, kileşekte de mümkünçiliklerinden faydalanıp, halkka, rayondaşlarımızga, avuldaşlarımızga faydadır, hizmetdaşlarımızga nindidir yardım көрсөтөр ekende, mene min etkenim şeyinde kanaatlik hissi ikilette ortayımından. Сөзде yok, bugün günde kimgedir yardım eterge tilesең, özün kişilik olarга керек. Min mene bugünkü günde indi hazırgi vakıtta республикада, gümümmen bizden rayonda da şulay yok. Biznes alıp barу için mümkünçilikler бар деп sanayım, alardan faydalanıp, benim de kileşekte de köpmedir näsedir işler. Şul işlegeninin сөзде yok indi bir için min kişimden kelgençe mene avuldaşlarımны бек яратам, rayondaşlarga hem indi gümümmen muhtaç kişilerge yardım eterge mümkün bulur деп sanayım. Rahmet. Республика Жамбылдың жетекшісі, хоккей, бадминтон федерациясы жетекшісі, мына деген семьяның біздің кумиріміз Рашид Максумұлы Ильясов. Балтасинский район, номинация «Женщина. Пример года» Миннебаева Гульсым Адгамовна. Ашлык йылан коры елны кичеп, тереләләр хәтта тамырлар. Үткәннәрне уйлап ни бары диме? Үткәннәрдән туа киләчәк. Шул киләчәк безгә нәрсә әйтер? Үткәннәрне әгәр белмәсәк. Шаулап атқан көмеш сулы елгалары, шилтіреп атқан чешмелері,
жануарларға, хайуандарға бой болған ормандары, сайрар, құшлары жәліп етті біздің мұнда. Ауылымыздың исімін нәсілімізге бәйлеп Қариле деп атады. Қариле тирә-як ауылларда Юсуповлар углының нәсілі 100 еллардан артық имам еткен. Туғыш углының ғасыры, туғыш углының нәсілі атаклы иғанашылар білен бой болма. Әйінді атаклы Қарабай нәсілінен ұғлым Шәрифжан өзінің нәсілі Гүлсімні өстірген. Қариле ауылы имин бай болсын, ішлері иманлы, динлі болсынlar. Алдағы ішісі ішлеріме Фатихамны бирем. Ялай білмегенге шар ярдым мен, шулай башта ғұмырым елбасын. Şükür, Qarabağ Mirza'nın əmanəti ötəldi. Tırış uğulları, asıl kızları avuldanın düşürmediler. Avulның yüzün özgərtib, zaman bilen birgə atlap onun danın yuğarıға көтәрділер. Бүгінгі бәйгіміздің героя Гүлсім Әдхәм қызы Миннебаева ауылыбызның езі қошы. Ғәмсіз балашақ, қызыл тұсынушан, тыңғысыз яшүсмір. Ялқынлы яшілік елларын артта қалдырып, ол юғары білімлі, дипломлы оқытушы. Математика оқытушысы, сынып жетекшісі, мәктәп директорының оқыту тәрбие эшләре буенча урынбасары, әйдәман, тарихчы, 30 ел мөгаллимә хезмәтен башкарып, Россиянең мәгариф отличнигы билгесе, Татарстан Республикасының атказанган исеменә лаек булган мөхтәрәм укытучы. Бер уйласаң, хезмәт юлында үзен тапкан, укучыларының хөрмәтен яулаган, эшенә югары бәя бирерлек укытучы. Әмма Гөлсем ханымны бу хезмәт кенә канәгатьләндермәй. Аның туган авылын, кешеләренә мохтаҗ булганларга игелекләр эшлисе, мәктәп, мәдәният йортларына булышасы килә. Ул аларны заман таләпләренә яраклы, тирә-юньгә үрнәк итеп күрсәтү теләге белән яна. Һәм ул төпле фикергә килеп үзен эшмәкәрлек эшендә сынап карарга алына. Әнә шулай рухлы, энергияле Гөлсем күлдән диңгез ясап, эшмәкәрлек эшенә юл яра.
Әйе, иман да, әхлаклылык та гаиләдә берләнә. Тәрбия алымнары бер буыннан икенчесенә күчә. Киләчәк белән бүгенге арасында җанлы бәйләнеш булганда гына нәсел агашы гасырлар дәвамында бирешмичә шаулап утырачак. Гөлсем ханым Карел авылының зыялы кешеләрен, данлы үткәнен, шәҗәрәләр тарихын өйрәнүне, эшләүне үзенә максат итеп куя. Һәм ул бүгенге көндә бу максатына ирешеп 21 шәҗәрәнең авторы. Шул тарихны изге дуа итеп, улларына тапшыр. Оныкка буыннарның хәтер шәҗәрәсен яңартырга халкым, син онытма. Олы мактауга лаек, үҗәт, уңган, булган, тырыш, игелекле, тәвәккәл, бик күпләргә үрнәк. Район Ак Калфак оешмасының җитәкче урынбасары, 4 мәртәбә хаҗия Гөлсем апабызны сәхнә түренә чакырабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле жюри, хөрмәтле райондашлар. Биетәме Гөлсем апабыз? Биетә, үзе дә биет, безне дә биетә. Тозалык саулы, күтәренке кәйеф. Бу бәйгедә җиңү көтелде дибез. Туган төбәгең турында уйланганда, аның тарихи үткәнен, табигатен, шишмә елгаларын, данлыклы, булдыклы халкын, шатлыгын, фаҗигасын кабат-кабат күздән кичерәсең. Шул кичерешләрне күз алдында калкы булып басуы, синең кендегең киселгән җирнең кадерен белергә, игелекле гамәлләр кылырга өнди. Ирешелгәннәр белән канәгать булып утыра торган гына чакмыни. Гөлсем апа безнең андыйлардан түгел. Ул һаман эзләнүдә. Бик күп архивларда эзләнеп, табылган мәгълүматларны өйрәнеп, бүгенге заман кешесе аңларлык хәлгә китереп, язмалар тупланмасы җыеп, Кара илем китабын чыгаруда да Гөлсем апаның эшләре бәһаләп бетергесез. Шөкер, гомерләр заяга узмаган. Ата-бабаларның көчле рухы аны әйдәгән. Артыңа әйләнеп карасаң, сөенеп, күрсенеп куярылы. Тау-тау гамәлләр өстәлгән. Әмма шулар эчендә иң олы терәк Гөлсем апабыз булган. Һәм инде иң олысы аның ана булу. Гаилә тоткасы, ир терәге, анакларга ак әби. Bizning гаиләдә ул кадерле әниебез. Киңәшчебез безнең яраткан әниебез. Олы йөрәкле, таянышым да, юлдашым да, сөйгәнем дә ул минем исемем. Безнең йомшак күңелле әбиебез.
Bizning yaşlık şolay obatlana. Anlıyorsun mu? Şunu anlıyorsun mu? Anlıyorsun mu? Bizning gönüllerinin ciddi maktur şağır hadi şağır. Hele şolay bir kut yılları birlikte yaşaysalar bulsaydı bağır. Ömür vergen Allah, uşşamasın üzü bilir. Ömür uzar, hatireler kolsun idi. İyilikler, izgilikler bilen düzelir. İman birsin idi bizge Allah. Günahlar bulsa, biz mengelik. Итак, мы продолжаем. Героиня третьего возраста. Кузьмина Татьяна Петровна. Шепчет возраст: отдохни-ка, ты не так и молода. Ну а я не угадал ты, не возьмут меня года. Не могу сидеть на месте, только снится мне покой. Так что старость иди лесом, ну а лучше стороной. Это четверостишье прекрасно подходит нашей героине третьего возраста, Кузьминой Татьяне Петровне. Татьяна Петровна – энергичный, жизнерадостный, добродушный человек. 22 ноября 1958 года в 2 часа ночи в деревне Побайнур Маритурекского района Марийской ССР в семье Петра и Анастасии Алексеевой родилась девочка. Отец назвал ее Татьяной. Татьяна – первый ребенок в большой семье. Она с детства мечтала стать учеником. Oğulda kalıp bağlar üstürüş yeşler büyük çok bizde. Mine bu yıl Koraduman Mektebi'nin 1. sınıfına 28 bala okul getirdi. Şefetimi. Şu avullarda kilerimizde tutar avuzlarda kilimiz bize. Sen misiniz? Sizce nesliniz şeşeresi gerek mi? Kiliniz değil, bizde materyaller büyük çok sizirler buluşuruz. Kiliniz küteriz muzida. Alo, Yasminler, kızlar. Bugün Çifya'dağı nas selametlendirici üzerine konsept koyana şakırdılar. Hazır olup gelin cidiniz. İsmail'de ötken yaşlığı, bala şağı,
Яшьлек сигәне Булат ханым гомерлек яр итеп сайлаган. Бара туганда яши хәзер төп нигездә урыс гадәтләргә тугры гаиләдә танылган шәхес Бакый әтисенең музей эшен дәвам итә бүгенге көндә. Milli kıymetlerinin yüzün saklay. Kuşası ol tiri tarihine. İzlenişen tırış hanım. Kırtıklarca mirasın halkımna. Uyuşturan muzeyde ameli konferansiyalar, viktorina, engeme, ekskursiyalar. Halk zilmi muzey sokmağından, susagan kumlin basa tarihi ütkeninden. Festival, grantlar yesi, Musa Celil, Sibir Traktör Tarihi Müziği, Firaya Hanım Kök tarihçi bulganda saklanır halkımның öz yüzü. Ак халкының җирлек әйтәманы, барлый тамырларыбызның рухи дөньясын яшь буында әхлак, узан тәрбияли, саклар өчен милләт тоткасы. Сәламәт яшәү рәвешенә өндәп, оештыра елда хоккей уеннары, иганәчелек, ярдәмчелек белән яулый ул тирә-як ихтирамын. Зыялы нәселдә уңга килен, төп нигездә 5 бала үстерә. Телгә илгә мәхәббәтне, әдәп тәрбияләр белән шәҗәрәләр башlatып җиткерә. Без ясминнәр, Фирая ансамбле, шелтәр күрәбез халык моңнарыннан. Җырлы биюле милли хәзинәне күтәрә ул тарих тузаныннан. Hürmetli dostlar.
adi sandık түгел. Bu minin tire-yakta don tutkan Ziyettinovlar neslinin tür yurtuna gelin bulup düşken bir ne sandığım. Onu oğlum ustaları İsmail'de yasadılar. Kızım, seni de öz vakıtı jitkeş, nasip yarınga bir ne sandığı bile zatımız, büyük mahtur yılabitu. Evleri kitaplar balakaylarım, bu sizden babamız Baklı bilen eviniz Medine'nin, oğlunuz tarihin turunda yazgan kaderli isteligi. Mıda Kurşun İraoğullarının bazısının da tarihi. 14 puan babalarımız tasvirlangan nesil şeceresi babamız Bakı'nın bizge tarihi yekari balalar. Siz de onu uz balalarımızga, unuklarımızga tapşırırsınız. Halkımızın milli yüzün көрсеткен mine bu kolpak bile tübettey balalarım. Kullarım Samar, Vahid, Gaziz, Fatih, siz de etiniz şekilli, etiniz Bulat şekilli, vayle kadının bile tırgan, şır irliğinden nasip etti mine Huday, Hatın kız bəxtine. Plakovlar oilesinde gadadi bir kiş. Her kim öz işi bilen meşgul. İlişinde yanlışlarsa koyaş esen olur, koş çalın. Tumanlarım isen emin bulsa, жылы bulsa oile uşağın. Uşmak gibi tuğan jirebizge, bәхет үшін дауын келер. Егер болсын үшін bu dünyalar, болсын үшін dünya түгәрәк. Әткәй сүйіп қойса арқалардан, әмкәй назлап шәштен сыйпаса, бізді өстіруші қуанышлар, yurt ішіне генә сыймаса. Жұмақ gibi туған жеребізге, бәхет үшін тағын келер. Бір болсын үшін bu dünyalar, болсын үшін dünya түгәрәк. Бәхетле әни bu тұрмышта, балаларым минем шатлыктарым, алар үшін яшәп көн күрәм. Сабыйларны кышам, назлыйм, кочаклыйм. Хатын кызның güzelliği ниде? Ул бар кич, ана булуда, жын ишеткеч авыр мизгелдә дә, балам дип сыклар янында. Хатын кызның бәхет көченә, канат кыйган сөю кышында, туар таңы, якты киләчәге, үзе баккан бала кулында. 5 балабыз, 5 зур бәхетебез, йөрәкләрнең алар тимеше, язмышларның безгә зур бүләге, тормышыбызның татлы җимеше. Тәүге кызым Мандыш, үзе әмин, кияү белән 2 ул үстерә. Шәфкать туташы булып хезмәт итә, бик тә
Aslı, Kuzette, Kırmesinden Ülgü, Jitbis. Kışkına ulubuz azar, etisine bir yakın. Bu setişkeş kurursiz, aşağı ele tavantın. Sengatında av kuyas, sümersin bakıp dursun. Eteyim eleyim yüze, gıkırıp dağıtırsın. Benim tilagim, yaşsın tilag bulup yaşayı. Bu dünyanın varlık nedenesi de farklı, temiz bulup yaşadı. Yaşlıkını, kıyamalarının, birden birin bağlı timine. Yaşlıkını, kıyamalarının, birden birin bağlı timine. Bize bu seneler, o anlarda kader, gülgen neşe var binelim. Bize bu seneler, o anlarda kader, gülgen neşe var binelim. Jurgamınga bik senetleriz. Koyan kildi miken ol bizge? Birinçiden şişmemizden başı fasihlara varıp tutaşı. Evi babalardan kalgan mum, bundan buğuna topşırılar. İkinciden men özüm Kukmara rayonu Tırış avlundan 30 yıl terbiyeşi bulup işleyim. Özümde, nesilimde bulgan seletlerini balalarga birige tırışam. Onlarning boş vakitlerin faydalı etip ötkerige yardam etem. Eniyim, Nari avında şulay dip eyte. Jırını yaratkan kişi hisli bular. Jır ul edepke de, matulluqqa da, hizmetini suyerge de irete. Biz eti aniyimiz bilen birlikte avul, rayon, respublika belgilerinde biklep katlaşabız. Etçeler biz de kuanışlı. Bunun için biz aniye rahmetli. Ey dostlarım sizge heydim, çok bulsa bulsa yarım. Karmuşanın bulan sarı, mayın mehbet tanı. Karmuşanın bulan sarı, mayın mehbet tanı. Suda 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 izavasına, bizini bulun izavik ezik izavasına. Suda 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 izavasına, bizini bulun izavik ezik izavasına. Eniyimiz bizge yakın dost. İpteş, abla, dingeşi. Onun işi de cevaplı. Ul mu? Ul terbiyesi. Sabırlarını büyük yarata, büyük usta bul işine. Ni tuttursa şunu başkara, belli, şige, harptige. Günde bizge temizlisi, ülgüre pişirirge. Kıskası eniyimiz ile jitmiştirle hünerge. Kış gününde kar iyinin, yazışıp şınmaşara. Jay gününde işi kaldı, eğlenere bir bakşağa. Bakşa bizim oluşundan, kış gününe şekerli vitamin hazırlıyız. En iyi üstürgen almalardan siz de avlusıydınız. Balalı, ona, bulun bilen kurbanan. Balaların her yakla terbiye bilen bilgen. Onların turmuşta öz yolların kabargan. Yerdenlikten iken min rahitli ona. Muhammedun, Muhammedun.
Ты женщина, источник света, таинственна, нежна, прекрасна и горда. Ты пламя очага, тепло семьи и дома. Ты свет, что на земле не гаснет никогда. Для технолога по воспроизводству стада крупного рогатого скота ОТРУ Риммы Павловны Кузнецовой это не просто название номинации, это и есть смысл ее жизни. Римма Кузнецова родом из деревни Мельничная. Сразу после школы пришла работать на ферму, продолжать дело своих родителей. И вот уже более 20 лет Римма Павловна каждое утро спешит к своим буренкам. Она говорит: «Я не представляю свою жизнь без своих любимых коров. Они любят ласку и заботу. Они сразу чувствуют внутреннее состояние своей хозяйки. Если нервничаю, то им все передается, и коровы беспокойно себя ведут». Трудолюбие и ответственность – вот основные черты характера Риммы. Она умеет определять стельность в ранний период, усердно старается для получения здорового приплода от каждой коровы. Общество достигает хороших результатов и с каждым годом увеличивается надой молока. В 2017 году было получено 518 телят. Ее труд высоко оценен на районном и республиканском уровне. Она участник второго форума сельской молодежи. В 2014 году награждена почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. В 15-16 годах награждена благодарственными письмами Балтасинского муниципального района. Труд животновода не из легких. Хотя процесс механизированный, не каждому дано выдержать такой ритм работы. Ранние подъемы, ненормированный рабочий день. Но Римма Павловна остается преданной своей профессии. Она говорит: «Сколько раз я задумалась о смысле жизни, о том, кто есть я на самом деле, и всегда приходила к выводу, что я ни о чем не жалею, что моя судьба – это моя профессия». И хоть каждый день погружен в наши заботы и хлопоты, душевное состояние благополучия, интересное наполненным смыслом жизнь зависит от самого человека. Она пропагандирует удмуртскую культуру, ведет работу по сохранению традиций и обычаев своего народа.
Благородное сердце. Габдрахманов Фаиль Нагипович. Burun zamanlardan birli kişi koyadır küçken, mersedir izlegen. Lakin kişi bir vakitte da izlegenin tapmagan. Uyları kişini her vakit aldagan. Kişi koy vakit izlegenin taptım dip taşangan. Üzün bar nerseden üstün, güç, kuvvet iyesi dip sizgen. Koyşakta nindidir zor işlerde işlegen. Başka kişiler arasında şağıştırmaşa, damga, derecege erişken. Bəxitin, məxəbətin tapdım deyip uylagan. Lakin, nişikkine bulmasın, yüreğine tınışlık, rahatlık tapdım. Şarasızlıktan o, dağın seferge şıktan. Yılında ona, ok sakallı, akıl iyesi çıragan. Kişi kortka, beyne üzünün zarın sürep birgen. Akıl iyesi süzsüz yine onu bir olaşık kardeşken. Hem ona yürek resmi görsetip, üzün tilegenin soylap al deyip kengeş vergen. Kişi merhametlik bilgisi bulgan, in ulu yürekli soylap algan. Hem şu günden başlar, dünyaya güzleri ür yomadan açılganday, tınışkına yaşay başlagan. İyiliklilik, merhametlilik. Soңғы yıllarda biz bu sözlerini еш qabatlayбыз. Кішіні игілік қылырға собой шақтан үйрете башларға керек. Яхшы гамәлләрдән һәм якыннарның шәхси үрнәгеннән патриот һәм башкаларга һәр чак ярдәм килергә әзер торучы гражданиннар үсә. Балташта гомер итүче Фаил Нәкыйбулы Габдрахманов та нәкъ шушы принципка таянып яши. Габдрахманов Фаил Нәкыйбулы 1955 елның 2 гыйнварында Балташ районы Шапшар авылында 11 балалы ишле гаиләдә дөньяга килә. Мәктәпне тәмамлап, ул Орша һөнәр техник училищесында белем ала. 1971 елда 3 класслы тракторист машинист аныклыгы иясе булып, Тимирязев исемендәге колхозга эшкә кайта. Фаил Нәкыйбулы бүген дә лаеклы юлда булуына карамастан, Балташ торак коммуналь хуҗалыгында эшләвен дәвам итә. Кеше хәленә керү, янәшәдәгеләрнең кайгысына битараф калмау, менә нинди сыйфатлар хас безнең героебызга. Әнә шундый булуы аны көч җигәре булмаганнар, авырулар, ярдәмгә мохтаҗ картлар, сабыйлар янына китерәләр. 2000 елдан башлап Фаил Нәкыйбулы хәйриячелек белән шөгыльләнә башлый. Инде менә 18 ел дәвамында авыр хәлле гаиләләрдә үсеп килүче сабыйларга яңа ел бүләкләре өләшә ул. Аларның суммасы 85 меңнән артып китә. Салават күпре балалар бакчасына балыклы аквариум бүләк итү дә аның киң күңелле, мәрхәмәтле булуын тагын бер кат раслый. Фаил Нәкыйбулы балык булмаган балалар белән эшләүче бүлектә исәптә торучы яшүсмерләр проблемасына да битараф түгел. Игътибарлыгы һәм аларга тырышуның кеше йөрәгенә юл табарга булышуына инана ул. Һичшиксез Фаил Нәкыйбулының сабыйлар күңеленә салган игелек ырлыклары балачакның якты хатирәләре булып чыгачак. Аны тормышка аяк баскач та авырлыкларны җиңәргә өйрәтәчәк. Районыбызның почетлы доноры буларак 76 тапкыр кан биреп, гомерләре кыл өстендә булган авыруларга ярдәм итүе дә зур батырлык түгелмени? Өлкәннәргә, Бөек Ватан сугышы ветераннарына ярдәм турында аерым тукталып китәсе килә. 2010 елдан башлап Россия Федерациясендә Бөек Ватан сугышы ветераннарын һәм Бөек Ватан сугышында катнашучыларны торак белән тәэмин итү программасы гамәлгә ашырыла.
Фаилнаты булы Габдрахманов ветераннар өчен төзелүче бу торактарга ташламалы бәядән су канализация шелтерләрен урнаштыруда актив катнаша. Шулай ук мөмкинлекләре чикле булган пенсионерларга, 2 балалы тулы булмаган гаиләдә дә ташламалы бәяләдән су турбалары урнаштырыла. Ялгыз яшәүче тыл хезмәтчәннәре Галия Нәби кызы Нәбиева, Флюра Зәки кызы Самиуллинага да су турбалары һәм канализация бушка урнаштырыла. Күңелкәйе чиста синең. Раббым сиңа салган иман үзең булып яшәү белән, җиңел түгел белән. Күңелкәең ачык сине, бик күп изге эшләр сыйган, бик күпләргә ярдәм итеп, сөендереп яшисең һаман. Чиста җанны, саф күңелне саклау бүген авыр туган. Михрбанды, шәфкатьле булып, яшә әле, яшә һаман. Һәм портлы тормыш дигән медальнең ике ягы. Тирәендәгеләрнең әйтеп бетермәслек мөнәсәбәт көтсәң, алар белән дә шундый ук мөнәсәбәттә бул. Фаил булы Габдрахманов моны бик яхшы белә. Балаларым, оныкларым, база исән имен, илдәге һәр кешегә бәхетле бул, диммен. Әгәр сез ир-егет икән, эштә тулыгыз, улыгыздан килгән кадәр игелек кылыгыз, каннагызда минем теләктә булыгыз. Бәхетле булыгыз, каннагызда минем теләктә булыгыз. Бәхетле булыгыз. Бу чорны Фаил абый үзенең тормыш тигез итеп саный һәм киләчәктә дә үзенең балаларын, оныкларын да шушы изге, мәрхәмәтле юлда күрергә тели, уңышлар телик аңа. Спасибо. Сокровища эти люди. Итак, сегодня мы вам привезли жемчужину Лаишевского района. А нашли мы ее в поселке Боровое-Матюшино, в молодежном центре «Волга». Это женщина, для которой ее профессия – это смысл ее жизни. Итак, уважаемые друзья, встречаем Надежда Васильевна Шмелева. Незаметно выйти до дна. День промчался до рассвета, в небе луна. В лунном свете чище краски, с виду простые стали нежней и прекрасней цветы. Волшебный, полон тайны, в небе луна. Час влюбленных, час свиданий, он и она. Час свиданий, ими вечно доля одна. Рядом цветы и луна. Луна, луна, цветы, цветы,
Нам часто в жизни не хватает друзей и доброты. Луна, луна, цветы, цветы. Если миром правит любовь, надо, чтобы в жизни было море цветов. Жизнь чудесна, если где-то песня слышна, рядом цветы и, конечно, луна. Луна, луна, цветы, цветы. Нам часто в жизни не хватает друзей и доброты. Луна, луна, цветы, цветы. Все, кто влюбленным доверяют надежды и мечты, и мечты.